tiang ya meneng matiang ini. Yen ini punika sampun yang cokor dewa kantos sang saya rek pemarganipun beli tiang. Puniki sampun. Tapi malah jat melo. Yutan menjadi banyak. Jak belet tenasipun sampun padam mantu. Suba mati meme duko. Sampun padam dua kok. Kan setengah suba mati. Jak kejebok puncak dia. Ngakak kedek sampun mati ini mau keples nyende. Hah? Kira mau cap apa yun nih? Adi tumen beli kini adi berjalan adi. Jelma lu bang rago ngarang. Biasanya yudeng panjake ngarepin beli musuh ngarepin beli sing taen beli kalau mikirnya ketampak. Man kumes ke nyempang begitu. Aratu dua gongsin pamit tang mudo di tiang. Ampura petangkil di tiang mangkin mawali di tiang pacang wapi nunas ini kalau ngecokor. Arianto kanton prosido di tiang nandang kapitresnan pianak di tiang. Iring putra duwene. Ledangang ratu. Bijayangkan arek pianak di tiang ratu. Paman, dijiang walau. Jak ngancan kosak kan pakai pusat kakek kepus walau. Lak kerasa gelah ngelah apa. Buka walet buka jelak macan tiang lagi. Cepok paman sing idang macan matiang yuk cacak bayang yuk. Cacak bayang. Sampun nyatur desa nyata. Nyator desa gitu. Ben lo godak pesu dong. Sido meme nu mau urip mimi. Adi, nang luwung yang jani mekayun nih. Iagong sing taen dan bani bok-bok dengan ukudan beli. Ian mulu matiang saja. Walau di benangan jani, ian sing sangkaning manusia utama. Nang ingat tangannya subuh-subuh. 5 yuto musuh kan. Iagong dari pengorek yudo kaden kasur. Apa buin batas dalam mau ukut. Ian sing mulu keliwat keutamaan ya. Digelah metakon kapin menduku hane sakti subuh mati ben idang hidup apu kengken nang matur kapin Aratu dua gongsin. Pundut sungsung di tiang baos palung cokor ini. Wentane di tiang mau urip maka dimangkin. Boyo sangkaning dewek di tiang sane sakti aratu. Man puniki wadah sangkaning kawisesanipun pianak di tiang. Igodogan? Ipun sane mau tamu aratu. Iwayan godogan. Ipun sane ngurip di sekian di tiang. Ya diaston sampun kercah nyatur desa bangken di tiang. Ipun pianak di tiang sane nyikian. Utamu saja igodog di ratu doagong. Yan yukti kadi atur ipun memenduko. Jantan sampun kadi baos cokor dewa. Yenten ipun godogan sakti ipun. Meidot ipun kadi mangkin ni kapan ipun turun ojok-ojok beriki kepuri ngasang ida naki alit. Tiang pinaka saksi ritat kalaning ide dua gong istri gurung sekar kesegut anto ilalipi ipun igodogan sampun igodogan masih nyegerang dadene igodogan lawan pianak gelas umuman bertemu nih Kemudian marahnya buka mulut. Yang bidang cakat ada bumut kengkel nih. Wakil lepuk nyalanin kita dan anak jagung dong lo ngincer di ngebanguin ayo. Para dua gusti. Manut sekadi piorah pianak ditiang. Sedurung ditiang tangkil meriki kepuri ngedut kapitresnanipun.
Ipun kung mantene sampun ngewentanang sumaya. Sampun kalulutan sih ngiringi dana ki alih karaki. Rati buang. Nang maturi dewane saja. Kemudian dewa sing matur kakek ibu aja. Ini Ratu Ibu Agung. Banget itu yang melungsur pengampura ringangan ibu kalih aji. Sayu waktu sekadi atur penyeruan titi. Titi yang yuktene sampun nanin kecunuk sarengipun diwayan godogan. Iri kerengudiana. Dok titi yang keni bencana. Titi yang kecebut antuk lelipi sangkan ini pun. Iwayan godogan yuk nyenggerang ragane dipun. Nih kedua. Wayan, kemudian tadi malu wayan tak. Ijerok wayan. Puniki sampun dipun wayan godok. Apa ya alekan Kendo payu mimi dadi warang lah. Besanan kita besanan. Tidak bakal nyerap. Menawi cokore dewa sampun nyuriane. Asapun niku sih tresnane. Ning bagus godogan. Jelek saja nasano yen orang bagus nak godogan. Yen sing misi bagus jelek asan. Engkene. Ya jaman penjang enten ya. sajan menggap peswecan itu sang yang pramukawi sing tawa. Kene ya picanga jatuh karmane jeneng. Ngajak godho kan iku nek dia. Ayo mantan sampe, ayo mantan. Ibu. Benar tuh. Wapo coy, wapo. Onen mengkene mau ibu. Cuma ibu sakit. Ibu saketan. Ya Dilagong istri. Menkengken wayan. Dilagong istri. Menkengken wayan. ya Weh, kering Ri. ulun. Nang udiang-udiang bener dirirun nanti dia berodok sakit dah. Keting basangin no. Apa gedengin Mau beli? peleh-peleh dapat dua abang istri. Nyen ngelane punyae. Sing tawang wae. Ngoyong urusan rumah teh. Ngoyong Pak, enggak. Weh. Negak kene ya sutradara aja nih. Menkengken wayan. Dilagong istri. Kengken wayan godogan. Yukti kayun sarang titiang. Sing nyandang wayan sumandang sayu. Ne mirip sumpah pituduh ide sang yang pramukawi. Gelah mula tresna kapening wayang. Gelah mula mau utang urip kapening wayang. Sanang urip pagon gelah. Tresna ida ya. Erwus angrengakeun kana Sampun satuan. api. Oyong imam malu malu. Ni mana ini? Siapa Ni naik? mana eh? Meme. Weh. Sapu sira puniki rawuh ibu. Biang aku. Memimpiang agung ngawak-ngawak. Oh, Sira nih. merak masak yang dewek bagus. Prajani ngaku mau ibu, ngaku mau adi. Nih kaden nulap ke kebagusan. Hah? Ya diasun mantan wake berupa buron. Kewalau parilaksana ini mau tamu. Don nih datang wake, dong tekanin teka jani marmo kepres bagus. Kaden wake ulang, sik, tring. Padahal Hei, ujung-ujung mau ibu agong. Para Cai. bagus mune. Weh. Hai meme, para bagus mune. Kaden wake sendot. udiang men duko senawang. Me, Atau kamu di tamangan jadi nih. tiang pianak meme ni godokan. Guys, Aing ngalesnya enggak ya. Saya jadi mau tunai. jadi godokan ibu. Menang baca koyong. Yen ale digobo, yen ale diulas. Ngopo aken oleh?
Kewala ci sing nawang pengundo dike, sing nawang pengerasa, sing ngelah keneh cai. Nah udiang noci jadi didi ya. Dia ada wicara rahat. Kal sido tepase ke guste dua kita menjadi. Teke celah-helah mai ngakui godongan. Lanjut tutor di bati ya. Yen kanti cie papakan base sing tiga perangkat menjadi tutor dewek ini. Tanpa ruangnya bukti mengetep di dia aja gitu doang. Beringat! Itu kan kayaknya kalau ada kesempatan datang kesempetan. Pun merasakan gobo bagus, teneh langsung naik. Dingot si ortone, ada nama kalau kan dipuri ulian ngelah mantu godokan, teko cimagus naik. Gusti Pate, Dan malu paman. sampun nak takut bersaing, Gusti Arte udah jelek. Paman Agung kita masih paman. Murah. Siptan gumine onyang lian. Ingat kengkian busan. Hilang yai wayan godogan rem-rem rasa bumi. Kijol aku nih godogan. Paman ada nyinya. Meme aneh. Yang paling ngururut Yang paling. Ini pun hilang rasa. Tapi Hilang iya Hilang teko. ibu di godongan teko nak bagus. Sang sayo saja pun. Mendasar antuk ciri-ciri kadi sampun ike titiang sang saya reng mana yang sampun jantan puniki pun mapara re cokor dewa matur indek kewenten dewek pun titiang suksema nerima ratu. Weh jero. Matur Sangat pekik. Nang luwungan. Yen saking mulo saja bisa nutur ngane madan saja. Lah sang naturatul. Bisa nyidra nganut pengelukika manut penguno dika. Keno ban gelah bakal. Latarang tu mekeja. Jadi melarap ni dewo malu tegara. Satuannya ni dewo. Lautang. Aji, Eh? aksama yang dewek di dia. Paman, itu masih meme. Yang sing mau disalah kapin meme itu masih paman. Paman Agung. Kalau Raja Agung, Ibu Agung, Adi. Ini kawin napisan makahawinan titiang nyuti rupa serah dipuniki. Uni ngayang titiang sane mangkin. Mawiwit saking pumusi desang yang pramokawi itu karo isi. Kancit pumusi do. Cening putra koripane dewa. Ane jani bapu lakar ngemang pejalan. Uling pejalane cening lakar ketemu jatuh karmane dewa sing adolen mulo tuah kurano tunggal. Ane caning lakar apa dane morupo beburon gudoka. Jasto semar. Yen subo cening lakar mau temu kelawan adene dewa purano tunggal. To Raden Dewo lakas tresno seh lulus kelawan Dewo. Iya diastuni Dewo merupa buburon godogan. Kancet uling sekato Dewo lakar nyuti rupa dadi manusia. Kantos sekayang-kayang. Asampuni kesayu wakti pemusi do betaro wisnu lagi. Tadi gatel ni ane subuh liwat sing pelih. Semeton gelah ratu ning korepan lungo maboros. Kalau ditu adot lebongka, ditu ido mawari. Tur maning medalang bisamu. Ngin jeliwat dini anak lu. Yen ni tunasa sangkaning iyo bedak. Mawastu iyo beling ngelekadang. Panak, apa je tepuk si malu teken anak lu. Ane beling tu. Panak ni kalau merupuk itu. Mendukuh Tayang udah mau manaan. Tiang nasa pingat Gusti. Kan tahu nung tiang napi. Kekelan. Gusti boleh nempel mereka. Kadi rasul sing ado tongos gelah lakar ngejangun. Satian memen kadi rasul ngalip meteng-meteng dewek tiang. Dong sampun cokot di dewa susunan di tiang. Malah di tiang
tuara nawang kudiang menggelas sing mau pisalah. Haji pinaka cihna bukti titiang wantah putraning korepan puniki wentan ali-ali kepicehan. Pinarang Suryani Dina bajikan tuneling ring semeton haji. Saja do jadi. Dong suboy pedas tantumon rasa. Pianak pakatan ruh. Ini Dewa ratu mula agung saja. titiang matur malih ke gidik ring Cokor Dewa. Duaning sampun janten kadi mangkin titiang newek galang sampun manake. Kewencanan ide anak kadi mangkin ila kita bukti saksi sampun sida mangkin diriki ring ajeng sandang kayunin Cokor Dewa mangkin. Saja do paman. Yen kayun-kayun inglah. Apa perjalanan ulengi cening sungkan waluyo cara iragon nanusin pak. Patut kengken luaban tanusan apeng bakat lengis nih. Inggih. Cedo rasang lah. Patut pisan Ratu. Nah cening. Sing liu haji ngeraos. Acepen haji ditungil. Idewo kesukserahin haji ngentos. Linggih haji ini. Apa buin idewo jani supo mekantan. Putra ning agung utama kauripan kadi rasa nu dewa merupa godogan merupa banyak haji subonyuk serahang pengsing gaji ke bos nitya wacana Haji sampun aja tiang jagi melingering singasana duene kadi rasa jiwa permanan di tiang yen sampun sangkanen pikudu haji jagi aturan di tiang haji. Ai Ratu Bliang Haji rasa bahagia pisan manah titia. Doaning beli sani merupa godogan. Yuk teni wantah sang kesinatri sani mawit saking jagat kauripan. Beli wantah jatuh karman titia. Rasa bahagia pisan manah titia. puniki minam sampun nemu gelang sangkanen pesuecan putunya desang yang rama kawiyan. Patut pisan. Kane mangkin sampun api kayun pada Dada beli. nah kini tuh menuko apa ane runtuhan kelah wacanane subuh sing ada mekutang neng lamen tepung mampah sing sudat ane jani do kijo buin lan ini barang dituri uling jani lan dab-dab paman nggih kerap kamere itu mang lan Iring dedo nang baga wante duwene nunas padewasan doaning sampun jangkep pidana kalian pangkatane.